коррупция равно коррупция. А тут дар мактаб коррупция шидагин. Ман се фарзанд дорам бовар мекунам. То ҳамин сол тамом шуд ки дига ман нафаҳмидам дар куҷо кор кардам, чанд қап пул рӯй кардам. Дига ҳисобш намекунам ки барои ин фарқ нашам дӯст кард. در حالت وقتی شما مراجعه کردید در رایون در خیلی نوعیه همین شخصا نیست در تاجیکستان مراجعه میکنن برای رئیس نوعیه بعد دوستان نوعیه که همین چی عذاب است؟ Я бача ин кард созишнундан 6 солтар башлад. Участковый, например, муроҷиат ҷурай ма бадан ноя муминобод рафтам хел дромад ишкара гушна кард пеши раиси ҳукумат раиси ҳукумат даронашдан ки омад раиси ҳукумат азад гӯё агар ҳеч даравита дромад бояд ҳамун суханашам мекунад буда 6 сол судиш кард. Например, участковый муроҷиат кардагем мисалан хеле проблема валтид участковый фақат нигоҳ мекунад чира пула бо нахаду нухи руда нигоҳ карда гап мезана ки ака ту метавони ягон сундудаки чтобы ма проблемата ҳал кунӣ ними хеле шидагия бози просто иҷода баъзеҳо метарсанд мегӯянд ки коррупция хехе нагӯ а уҷода открытие не просто открытие ака сундури фалон сундури проблемата решавад мекунад бози основной проблема хай коррупция хай амада маълума не ки бози хай иҷа уже маълуме ки ама мо барои чи ба кадом мақсад иҷа омадем биён амҷа сразу ришти аввал амонему сар кинем бози тема тамом мешад допустим биёй бо пага ҷамъ мешем и ба фикрам ранги инерция мерава уста мерава мо стараться кинем ки чтобы не просто сразу сар кинем озир як касамони مثلا خصوصا بعد مثلا با بسیارتر شوند با و مقصدی که عملی گرداندن امروزه عقیده شما که پیشنهاد شما درست بودن یک نوع یک جمعیت موضوع است اما جمعیت رو بر موضوع است поэтому лучше всего если мы хотим будущее Таджикистана вот здесь было предложено вашими людьми назвать правильно молодежь Таджикистана за возрождение Таджикистана. Молодежь Таджикистана за возрождение. Когда эта организация создана, да, можно объявить. Поэтому вам остается, кого предлагаете, как здесь написано, предлагает господин Ибрагимов. Вот те бумаги, которые поступили, что Ибрагимов, ну, в каком-то плане, сегодня он готов возложить на себя обязанности. Сразу голосуем за Ибрагимова. Давайте его спросим сначала. Мы же его изучаем. Пожалуйста, Ибрагимов спросим. Как вы на это смотрите? Если поддерживаете, как раз, если нет кого-нибудь, если хотите другого. Не поддерживаем его. Ну мы уже вот я знаю, наверное, уже третий день. Да, я его Все, тоже. значит, вот, пожалуйста, единогласно. вот голосуйте сами, потому что мы члены другой организации. Каскаров второй. Да. Кто организацию сюда поддерживает? Все единогласно был избран господин Ибрагим, поэтому флаг ему был. Ну посмотрим, как, например, продвинет эту команду. Да, я самое главное, чтобы лодка была ما در برای همین برادرایی که خچان به طرف میگن مثال مرحله قوت بیزنس یا خچه دوله برای همه کوشش تلاشه ما این روزی خیلی ما خودمون ما جوانی همین تاجیک ما جوانی خودمون هدست دادیم ما مدت 7-8 سال 15 سال 20 سال در همینجا او پرشنده باشه ما جان داریم ما بسیارتر از مرحله قوت فایده است دادیم ما مرحله قوت یک بیزنس فایده است باشه ما جوانی را هدست دادیم ما مهر وطن هدست دادیم ما مهر وطن هدست دادیم مهر پدر و مادر هدست دادیم مهر فرزند ما 2 ساله ندیدیم 1 ساله 2 ساله میشه نمیدیم میره در دست میگیریش گریه میکنه نمیشناسه پدرش در کوچه یک از میگذره اما پدر میگه این ایروی چیه ما این بود با همین جوانایی که خچه به طرف میگه که شما ایدن بی نه ما ایدن به هیچ کنه رفتیم حالا که گروه ما تشکیل شد بچه کسی که میبینه ما را با واسطه اینترنت حالا که گروه ما تشکیل شد ما یک گروه جوانای تاجیک که همین درد علمی همین غریبی ما همون یک بار گفت ما جوانی را دست دادیم مهر وطن مهر پدر و مادر مهر فرزند سلامتی خود را دست دادیم ما چند طرفه اگر مرحله قوت فقیدیم یک بیزنس دست داده باشه ما 5 برابر زیاد دست دادیم ما امروز علاقه سرجم شدیم ما
бар зидди ҳамин режими имрӯзем. Мо бар зидди ҳамин режими имрӯзем ки як ҷойҳои кори холӣ барои мо, як чиҳои дигар як ҳеч не ақаллан як ҳуқуқи моро дар ҳамин шаҳрҳои дигар мисол поймол накунад. Як дастгирии аз ҳисоби давлат ягон дастгирӣ намебинем. Ягон дастгирӣ президент худаш омад дар ҳамин ҷа, дар ҳамин спецприём ҳамат медонем ки то чанд ҳазор одам абад тарафи ҳаво нара. Чӣ хел мо дастгирӣ кунем президента? имрӯз мега ки ҳама барои ҷавоно ояндаи миллате. Ҷавоно дар рӯ ба рӯ дар ҳамин интернет бигӯем мебинем ҳамин хел дар як қафас ҳамин хел рӯ ба рӯ ҳамин хел ҳалкаге чӣ хел пресс мекунем. Одама пресс ка живой человека пресс каге. Президент як бор нарафта мусо. Чӣ хел мо ҷавони ояндаи Тоҷикистон, ҷавоно ояндаи Тоҷикистон боша, чӣ хел моро дастгирӣ намекунад? мо мехоҳем ки Рамат, хеле хуб сухане ки бисёр авам алами зиёд дар дили бачаҳо ҳастааст. Барои ки мо ҳамкорӣ мекунем. Баъди сухан гуфтани шумо навбаста кайём мардам маводир давлат хоҳиши вай мекунад ки мо аз шумо даст кашем, мо даст намекашем. ҳангоми меравем кадом ҳое ки ҳаст аз сафи шумо зиёд шудаанда аз тарафи мо ҳамара мекунам то ба қайд гирифтан ки то дуруст рафтани ҷамъиятон роҳбартон ҳастааст. ҳама тарафи дида рафтан ҳаракат карда пеш рафтан пеш рафтан. Сафтон зиёд шавад, сафтон зиёд шавад. Агар сафи шумо зиёд нашавад, оянда ин кӯдакое ки рӯз омадаган 15-16 сола аробакаш дар бозори Люблине аз Тоҷикистон, ино ҳаётшон халос шудаги сухта рафтаган. ин беҳаёт монда. Марамад Николай Тишоков. ин бародари мо ҳам Николай ном дорад, ҳам номи тоҷикият чӣ хел лозим? Абубакр. Абубакр. Хеле хуб. Ман хурсандам онтаз бародари ҷамшидам. Ма дар ҳамин хулосаи мақсади ояндаи шумо Тоҷикистона чӣ гуфта мекунед? Шумо мисол мага ба дигар тараф сар кунем, шумо ки ҳаматон мода бовар кардем, дили нияти ма чи аст? Дили нияти ма ҳамин аст ки мо ҳамун проблемаи основной, проблемаи ҳамин муҳоҷирои ки мо дорем, бадбахтии муҳоҷирон дар чӣ ҳаст, имрӯз ҳама медонад ки дар режими имрӯза ҳаст. Барои чӣ мо ин қаду миллион дар инҷа ҳастем, дар оҷа бо ин одам ҳаста, норозии ҳамин режима, барои чӣ ин режим мо шикаст дода наметавонем? Ма шумо як нақл мегӯм, як одам будай, доно 10 фарзанд доштай. Ҳар як фарзандаштай як чӯбчагӣ додай бишканед. Ҳамаш якта шикастай. Бо 10 чӯбчага гирифтай, бастай, та яка шиканед. Шикастад натонистай, ягонташ. ин маънои онро дорад ки ҳамин сарҷам шавем, агар мисол ҳамин гап дар сарҷамӣ аст. Мисол сарҷам нашидем, мисол чанд сол гузашт, 24 сол гузашта, ягон беҳбудӣ нест. Ман ҳамин 3 ҳафта пеш дар Тоҷикистон будум, ягон аму қонун барои қамбағал. Тамом. Барои аму гурӯҳҳое ки мисол оилаҳое ки ҳаст, қонун умуман кор намекунад. Мисол аму гуфтум, аму қонун барои фақат қамбағал. Ояндаи Тоҷикистона мо чӣ хел мебинем? Ман мехоҳам ки ҳамаи муҳоҷирои ҳаминҷада ҳаст, ба он ҷумла Каромат Шарипов, мо ҳама баргардем Тоҷикистон. Ҳамин хизмати ҳамин дар ҳаминҷа кардесай, Каромат Бакоевич бисёр хизматҳои олиҷаноб кардесай. Ҳамин хизматша ман мехоҳам ки рава ҳамун дар Тоҷикистон, халқи Тоҷикистон дар ҳамун ҷа кунад, дар ин ҷа не. ҳамун дил нияти мо ҳама баргардем. Барои баргаштан ин режим рӯз ба рӯз наглед кардесай. Ман пешам гуфта будум, пеш аз интихоботи ҳамин президентӣ одамо дукоча аёҷа мегирехтанд. ҳозир рави бинӣ чорпоя мегирези, ҳам дастикати ҳам початқа аёҷа мегиред, барои ки ҳам хисах ҷиқидагиян ки халқ ҷуида наметонад. Марамад боки гуфтания. ҷаноб мегӯяд ки ҷавонон ояндаи миллатай вай ба ин хишои худша дар назар дордан. Мисол ман саҳраи қишлоқ мактаб тамом кардам, айдоси мисол дохили шавонда 20 сол шавонда. Мисол якин ман як мактаб тамом кардам, ман мехостам программист шавам. рафтам дар қишлоқ рафтагӣ ин картошка фурӯхтам, рафтем кор кардам, мактаб рафтам, гуфтанд ки 3000 билет ма гирифтам, Москва омадам.
мисол ҳам мардума як хеле кардагиам ки мисол ҳама правачан дома у сохона будам ҳамин конституция тоҷикистона гирифтам списал надарам тарҷума зад ҳамин айрои қонуни худ мисол кор кардам мисол дара гап задам бурдан се рӯз маҳкам кардам тариқ сутун кардам ба ёли дор бурмадам омадам мисол ҳам мардум ҳастша мегунда ман як ҷода кор мекунам ки хати белорусо тоҷик вообще нест як баромад карда будам одноклассник навори видеои ва ҷура қадима зиндагӣ мекард гирифт қадмаскои рафти пиши ту мара бона кафа набарам номероша алиш карда мега номери хелтати мара занг назан ва хоҳарам саъат мега сарта бухор на қапанта ҳамин ба тои дараҷа таассум кардагим ва ба худо чӣ хеле мегирастим мисол ҳамиша мегармуда нёбнем бачо хубаи ҳами гурӯҳи мо дар чи ама чӣ тафсим мои нурдан як дука немира ҳами хубаи ҳами гурӯҳи мо дар чи нёбнем мая интихоб кардем раҳмати тамом ҳаматонда хубати гурӯҳи мо дар ҳамия ки мая просто ҳамқа нигоҳ кунем ман на политикантам на дигар ягон дозис дар тоҷикистон надоштам дар иҷаям ман просто ходи сабоқа заниматься мекунам хубаи мо дар ҳамин ҷая ки мо халқи ҳами ба ҷавонони ёши ҳами мехоҳем ки як озодӣ шавад ба он чиз нест ки мисол ягон мисол вазифа гирем барои ин не мо фақат мехоҳем ки тоҷикистон равем ҳама пеши зан фарзандонмо равем дар ҳамон ҷа зиндагӣ кор кунем ҷои кор дар ҳамон ҷа пайдо шавад мақсад москва никунем тенҷ бошем ки дар оҷа оилаи мо тенҷа як сарпараст дора میرن دعوت میکنن و بعد بسیار چیز شکلی بیزه دارن و به ایمان هستن و فکر من حاجی میگن بعد حاجی هم نیستم من دعوت میکنم همش باور میکنن بزرگ رونا ما رفتم من دعوت من یکم این است که برادر همونجا تو عربه کش دسته خیر عربه کش رو به قدر کم کرد یک موسیقی که من نگاه میکنم برادر همین کیست دیگه تاجیک است برادری تاست و ملتی تاست تاجیک است تو میخوای که برادری تا میشه یا که پسری تا میخیل شود نه نمیخوام یا که من یک 2 هفته پیش درم پیش دنیا کارم افتاد رفتم برادر زنگ دادم من یک کافه میدرم دختری تاجیک برادری تاجیک در اونجا شما پیون هستن که مثل که در درون تاجیکستان هستن وقت مثلا در بسیار همین خیلی میخوایم ما همین این ما نمیخوایم همه ای دست چیه دست زورمی برای همین بسیار خوبتر نشد که هم دعوتی ما عموما همین بزرگ و دوز اصلا توش در این بزرگ برای همین ما رو زلال نرسونم خلل این نرسونم ما دعوت کنیم و همین شخصو و میاد مخدی کنیم газета ҳамин рӯзнома ба наздикӣ мумкин як ҳафта накашад мебарад рӯзномаи нав ҳар як моҳ мебарояд 20 рӯз барояд мебарад як рӯзномаро пурра дар бораи радиотон дар бораи гуфтуҳо ки ҳастанд нависан тиян халба рӯзномада гузаронед тоҷикистон як ҷайҷа меdoштам ҳамира мо метонем ки мисол як одами айхид мовӣ бикунем як одам мисол дар ҳамин кор заниматсия кунем мисол бирад дар куҷое ки 100 тоҷик мисол дар стройко ва терясе бира чо кунад як саҳифа пурра меспоранд то 2 саҳифа меспоранд не тақсим кунад мисол ман меом пешумо ака ин газето тайёр дар иҷа мондагӣ мегирам ҳамио 100 дона мерам тақсим мекунам мегардам дар як метро местем чӣ хеле ина бачаҳоро мебинем дақиқаҳое ки пеш аз ин буд кори ин бародармон сар шид дар пеш фақат вохӯрин бо ҷамъиятое ки ҳастанд дар русия ва медонад ба ҳамаш вомехӯрад ҳамонҳоро оҳиста оҳиста оварда менад ва мо дохил мешем мо ҷамъияти тоҷикои дар русия бо ин ҷамъият дохил мешем шумо ҳастед ин объединение мемеша ҳамаро якта кардам марҳамат қувваталиам дохил шавад марҳамат ватандорам дохил шавад гаҳвар ҷураев дохил шавад бадахшонам дохил шавад ҳизби наҳзат албатта дохил шавад баъд ташкил шудани съезд марҳамат Свердловск ҳамун шахсияте ки дар бозори Тагинский Рияд раиси тоҷикоай мардуми тоҷика бизнес мекунад мақсадам будам дар ҳамонҷа медонам ном надорад ном дорад моло сайдалӣ моло сайдалӣ ай хулгантепа ай қишлоқ пахтакор шумаш мекунаш хоб бародарои ҳамун ҷиянош ай баъзе миллатҳо сум мегиранд барои ташкил кардани ҷанг бачаҳои тоҷика фиреб мекунанд обшиягай бихезем бизанем мо бояд ки сами лучи бошем дар иҷа ане ки сум мегиранд ман тоҷика дидам дар ҳамон ҷа корчаш задам 5-6 корчаш задам хиср бачаи амакӣ хидмат будем
сума ва ё гирифтестанд. Инами балоҳо да гирифтор шудагим, ҳама ҳами проблемаҳоро якҷо карда хисим омадем. Инами خیلی آخرین سخن نگم نمیشه میکفم. یعنی رحمانов گنده میگیم نه که گندگی کلام بود در سر ما از گناه ما از اون بسیارتر است. گناه ما در چیه؟ سرجم نیستیم، اتحاد نیستیم. اگر که اونایی که اون چون که هر انسان اگر نان خورد فقط نان میکوه. ما غیر از نان دیگر درد داریم. اگر این ما رو جای برای عیبش همین که جای کار ما رو مهیا کرده نمیتوند این قید داشته باشه، عیب ما این قدر است که ما سرجم نیستیم. 4 تومن یک جا شده نمیتونیم. اگر در یک روز 3 مرد تاجیکستان رود، 2 تاش یکدیگرش خوردگیان، یک تاش به قضای الهی بنا افتیده مرده که شب عبری کرده. اینم در گوش جانتان جا کنید. مقصد ما معنوی اول سرجم. هم خیلی آدم جمع میشوند، اکثریتش میدونه که یا بیزنس در همون آدم هم خیلی آدم جمع میشن برای یک آزادی و آبادی وطن بتاسیم. بعد این یک پیشنهاد دیگر من اینکه بوری دیگر می نداری زور بکنم برای مدامتون هر یک وقتی که لازم است نوترسونه بسیار وقت دارن میبینن میشینن ساعت جو در کور است در میزنید یه روز پیشتر جو تصور میکنن چند لحظه وقتی از صحبت بکنن نصیب باشد بعد از بخوردن چندین گروهی که هست در داخل شکلی هست از ما اگه میشه دوز میشید یاد بزنید و از طرف ما یادم پیدا میشه شما داریم تشکری کلان یعنی شما نباشین های در مسئله ما دعا یا دعا که مسئله ما دعا است بسم الله الرحمن الرحیم اللهم یا ودود یا در اجل ندیل یا مبدع یا معید یا فعال لما یرید أسألك بنور وجهك الذي ملا أركان عرشك وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على خلقك برحمتك التي وسعت كل شيء لا إله إلا أنت يا من وسعتني يا من وسعتني یا خدای فریاد رس به فریاد ما برس پروردگارا بر علمای ما صبر جمیل بر حکومتداران ما پروردگارا انصاف عطا بفرما بر جوانان ما پروردگارا شجاعت و دلیری را بر علمای ما پروردگار تقوا و پرهیزکاری را ربنا آمنا فاغفر لنا فرحمنا یا بار خدای عرش شش چیز به ما عطا فرستی ایمان و امان و تندرستی علم و عمل و فراغ همون افطار مسجد میریم